Jesuitai ada pasku ida kituan mana aku satu duenda ona dawasiki Jesus wahanse apa isi dinagi pauwinin kulosaga sargihin apa si dinagi paabewinin meruna dawas tulakin pasu marne paraje kare marnin negita dine tawai ada apa ini marne paraje kare marnin negita rajik ima raja tamai Jesus wahanse papi kune tamai marne Jesus wahanse api silu dinam gigim papi winwin kurusaga sargihin meruna apa silu dinagi papi kune Jesus wahanse gewa Satan kiane Mariae Satan kemati api pau karunade Mariae arti nam Mariagi nae api siludena gi pau disa Jesus wahanse Mariagi nae gewa api siludena Jesus wahanse de gaure kaleitui Maria tek Satan kare Maria paraje kare marin negita dine tamai ab paspilta kya samarane apodeti ikmaraje pamanai imaraja tamai Jesus wahanse apodeti ikmaraje pamanai imaraja tamai Jesus wahanse marne didu kan nabi pilatye Pilat arwa berhakid Jesus wahanse pilitul dimin obe muim kinawa mamaraje kia hemekinek me Jesus wahanse piliganwa Jesus wahanse kursi anagahala kursi udin akur hatrak bodeka ilwa INRI tilu tamai Yesu Nazareno Judengi Raju api jivitawalde rajanan wani Jesus wahanse mulu wiswe rajanan wani Jesus wahanse pandahakte kyamaduna emasitiya tule meselege Jesus wahanse rajakine karanne tirne kala apate khanda dinawanam apate bonda dinawanam ituma tamai api raja ihma raja kene twinne dendulene hai unwahanse raja puto ke sidi kene nohe unwahanse raja endumak endu kene nohe unwahanse ulwate otunak dagale hidye kene nohe unwahanse gi raja sneuni kurusagasai unwahanse gi otunnauni katodunai unwahanse te palobutana din evite duka vedanaව කඳුල පාවී යනවා Jesus wahanse වන රාජානන් හිමිතන දුන්නොත් නැත්නම් සත්තුට ප්‍රීතිය ලැබෙන්නේ නැහැ Jesus wahanse අපේ ජීවිතය තුළ රාජානන් විදිහට පිළිගත්තොත් ඔබවත් මාවත් රාජ කරනවා පේදුරු ජුවාන් ජාකෝබ් පෞකාර ස්ත්‍රිය සකේවුස් මේ හැම කෙනෙක්ම Jesus wahanසේට මුල් තැන දුන්නා සල්ලි හම්බුනාම උසස් තනතුරු හම්බුනාම මුල අමතක වෙනවා Jesus wahanසේට දී යුතු තැන මුල් තැන දෙන්න Jesus wahanසේට මුල් තැන දීලා බලන්න මුල් තැන දීලා බලන්න Jesus විතරයි